29.3.2023. godine. Evo, durujemo nešto za noge, šutiranje, za butine. Ima 233 kg, znači 180, 230 i jedna mala pločica da bi namestila kako se kaže, da bi iznivelisala malo, da se ne krivi. Tako da ćemo nešto pokušati. Malo ladno, dobro. Možda samo po 10 ponavlja ovako, zato što ploča je debela, pa visi prema spolja da ne bi ispala. Ništa, evo, bio sam radio poslije Beč u nedjelju, ali snimak je pukao znači nije sorry na svemu, ali nisam, znači baterija je bila prazna i nismo ga ubacili, ali dobro, šta sad, idemo dalje što se kaže. Ništa, to vam je tako, znači, morate samo jako raditi, peglati, čuvati se normalno, koliko se može čuvati. Samo da vam još nešto ispričam u vezi hrane. Hrana nam je jako, kako da vam objasnim, neću da kažem nešto da je ona loša, nego ti koncentrati i to sve. Ljudi mi se žale, pa mi kaže, matori, evo ti kaže, povraćam Kaže, pa ja povraćam, jebiga, to je to. Koncentrati što se životinje hrane tim koncentratima, nekim ko zna kojim i šta. Sve to više što se uvozi, meso iz uvoza. Sad neću da sedem o tome, nije ni važno, ja se ne razumijem u to. Ali kažem, to sve što oni jedu, ti pilići, mislim, to što znači, to je cijel svijet tako, šta ja znam, mislim, naši ljudi rade koliko mogu da to bude sve okej, ali nije baš tako kako, mislim, ne da ja sad nešto kažem da mora se jesti, znači nema šta, samo gledajte, na primjer, da to dobro operete, koliko možete vidjeti koje je to špricano po 50-60 puta, po šta ja znam, kod prođe godina dana, to je sve isprskano, to voće, povrće, to više niko ne zna šta je. Ali dobro, to je tako, sad možda uradio još jednu sericu. Jebe moja, razočarao sam se malo, ali dobro, šta da radim? Čovčal kida ovo jebut. Ovo leg kur, brate, razvela. Šta ste da vam kažem? Malo se bavite trčite, šta da kažem. Naprimjer, radite neka istrčavanja za kondiciju, da imate više elastičnosti. Naprimjer, izađete na teren, stavite neko opterećenje, naprimjer stavite ovako neku šinu, nešto na leđa i trčite sa opterećenjem, kao naprimjer pancir. Ovaj pancir ima 20 kg, ja sam ga napunio i tako ga nosim. I tako, onda kad ga skinem, deluje mi tako nekako sad kao da rastem, ja ne mogu da rastem, ono što se kaže rastimo, nema više rasta. Ali to sve povećava hormonalni udar. Znači, hormon rasta se povećava. Znači sve što opterećujete više se luči hormon rasta, odnosno HGH. Ili somatotropin čelavijeka ili somatogenin ili šta, znam najviše, na svim jezicima je drugačije. Šta je Aleksi, evo ste, niste razumeli šta. Dobar si, brate. Ja znam, bio je somatotropin čelavijeka, to je Litvanija.
4 jedinice, znači to se odjednom peglačio, to je bila 95-6 godina, ili 4. čini mi se, tu negdje. Zelena obota, to je prirodnik, znači prirodnjak, vadi se iz leševa, znači nema sine brusilica preko glavice i vadi se to, šali se, sve se to prerađuje, ali to je tako, znači. Ja sam prvo počeo sa takvim hormonom, kad mi je trebao, mislim, a morao sam da ga uzimam zbog velikih opterećenja i težina i tako. Kaže, u daljini prolama se munja, iskače bata iza žbunja, šali se. To je malo neko zezanje, morao sam malo šaliti. Kaže drug mi je on tako rekao, kao matori dušu se ispovraća. Jebi ga sine, ginje na nogice i, brate, povraćaj neku kesu i treniraj. Jebi ga, brate. Mora se raditi, nema zezanja. Ajde opletemo još jedno jebi ga jebi. Da vas ne davi, brate. Udar od novog promjena vremena nije normalno. To baš nije normalno. Abnormalno. Sad je ovako. Sedamnaest, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 roki na 233 kile, ali zato putina 83 cm po jedno. Šta vam kaže, volim vas sve puno, zapratite ovaj kanal Ivan Kaciga, znači, to je to. Pozdrav vam pere puno. Držite se, trenirajte, budite jaki uvek i u svakom momentu. Pozdrav!